Kei te whakataka hākari, te whare karakia o Hato Hone i Rotorua, mā te ruarau tāngata, neke atu rānei ka tai atu ki taua whare karakia, ki te whakanui i te rā i whānau mai ai a Ihu Karaiti. Anei a Hinarangi Goodman. Christmas bells, those Christmas bells. Ka tika kia waiata te kuki me tana hoa. Nā rāua nei te mahi nui, arā ki te tunu kia rahi tonu ngā kai, hai whāngai i te tini me te maha, o te hākari nui o a pōpō. 45 kilos of chicken drumsticks. We've got 35 kilos of beef. We were originally planning for about 150 people, and now we've got at least 225 registered, and registrations as well as donations that keep coming in at the last minute. He wā whakamuimiti i te rā whānau o te tama a ihoa, a i runga anō hoki i te wairua o Tauara. He aroha ki te tangata, tētahi me tētahi, te mea nui i rawa atu. I've been called to cook, I believe. I have this passion and this calling from God. And my family know that I see them Boxing Day. So we do our thing the day after, and they know that I just need to do this. I just have this passion. The large proportion of people we have in for our food bank and a large proportion of the people who would come in for the Christmas lunch are Māori. Possibly up to about 80% of the people coming. We're open to everybody. I tēnei wā anō e ai ki tāna kai whakahaere o te hāhi nei, arā ko te wāriu kaute o te hunga ka tae mai a pōpō mo te tina, he rua rau. Engari hei tā rātau anō, mēnā ka rahi atu i tērā, e pai ana, te nui ngā atu, te painga, e kore aua hunga e ki atu, kia puta ki waho. Huri noa i te ao, kāre hoki e korehera anō, ka whakanuia e ngā whānau maha. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere.